Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Ken ni pagayam a Ray Mier at taga La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan na kitinagan a Ray Mier. Nagamam mo kami kini misis ko, baba ni ti kunada nga online chat. Aging ga nagdesisyon kami nga agkalaysa. OFW ni baket ko, ngam nagforgod. Gapota plano min ti maadaan iti pamilya. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Raymier. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Congratulations! Ne, Congratulations! ay na. Pirmi ang nakigtutak. Jack pulos ni namnama da ito eh. Naragsak kami para kan ka, Raymier. Raymer, naragsak kami para kan ka. Agyaman nak. We're happy for you. Thank you. Congratulations, iti umadani na panagkalay sayo iti girlfriend mo. Agyaman nak, sir. Oh, love. Nakitam ka DJ post ko a group pictures may kadagati katarbahwak? Siyempre, nakita mo ka di dagiti likes ko. Nagraragsak kayo man. Amumatan. Sa nga pulo atawon nakatrabahwak dagijay. Dayjay ka di ti manager yo. Ah? Ay, ewan. Ni Sir Greg. Iso nga mi tinasingpat a manager. Naanos. Ingkarina pa'y amay santong agi-sponsor iti kasarta. Nasaya at ano kas na? Babes, at daladamag. Anya dayta? Asino nga di kaabay mo a babae ijay group picture yo. Nag-close kayo matunay. Danda ni agdeket ti pingping yo. Ah? Ni Julin dayjay. Baro a sekretary mi. Ubing pa ni Julin. Fresh graduate iti kolehyo. Oh, anya ngay. Nakasagana ka din dagiti bagahim nga gawid. Katun nagpakadaak pa yun iti amo. Ket anyang iti kunada. Naladingit na, tako nakasaan akon nga agsublipay. Angam siyempre, naragsak dalat ta, taagkasara kon. Wen, love. Nasken nga agawid ka. Tapno maipadas mo, jay wedding gown mo. Maragsakan kami unay, tanagawid kan, balasang ko. Wen anana, kasanumot ngamin, di naksardengan adagulitin to'y anak yo. Kayat na kanon nga agkasar kami. Ha? Saan ka di asika ti dagulit? Kayat ko nga ipasigurado kan ka. Anak kasagana ti pamilya mi at tumulong para iti kasaryo. Agyamanak, Mama, awagan na kun iti mama. Takabilang kan iti pamilyami. Oh, kitaan nyo. Nagado dagiti regalo yo. Tanagadumot dagiti kakabagyan nga imay. Un mama. Jack pa'y kid di amon. Noan niya ti ununak alokatan. Ayan na nga ni Tina. Kit-kitaan na dagiti pictures mi. Kastaya, buya agtuman mat dagiti videos yo. Naskan asaan amapukaw dagijay. Imbagla pakalaglagipan. Wen, mama. Sige, makaamu kayo nga rudan, tagawid akmutan. Nabanugak ana nga si kaso kadagiti bisita. Kayat kunti agin ana. Sige, mama. Ket agyaman ak ti suporta kan tulong mo. Nala, ibagam tulaangan ka ni Tina, nagawid akon. Sige. Sige, mama. Ay. Anya nga tati unak alokatan kadagiti regalo. Love. Umaynak man tulungan amang lukat kadagiti regalo. Love. anya ti kayat asawon da ito'y apicture? Anya picture? Mismo nga aldaw ti kasarta. Luklukon na kon. Saan ka ko mga agunghat, love? Anya ka laki dinaya. Di nagsagsagidan. Kagurak ti babaero. Babaero? Kita ak manday tay bagbaga mapicture.
O, kumusta ti baro akasar? Okay lang, sir. Anya nga okay laeng. Kaslasan ka matanaragsak. Kanayon na nga paan ni Tina ita, sir. Adjustment period amakon ko na dayta. Normal lang dayta para kadagiti kabarbaro ang nagkalaysa. Tay kunada nga ruden, 3-3-3. Anya da ita, sir. 3 days akilig moments. 3 months of learning can talumat atawan a building a strong foundation. Sapay kumatakas ta, sir. Ket no malpasan dayta, tumibker tumeten ti marriage life yo. Han, day off mo ita. Wen, love. Dituyak lang balay. Tapno makapagbanding ta. Anya ti kayat mo alutwak akanan ta? Agtinulong ta, ah. Okay. Ne, mabit lang, ah. Sungbatak ti awag ko. Hello? Hello, sir. Amo ka day off mo ita. Ngam adala ko makayat ko adamagan. Maipapan ka dagiti files. No, at the time mo, Mabit lang, ah. Han, Mabit lang, Tina. Adda ka sarsaritak. asino dayta? Office mate ko. Day off mo, awagan na ka? Nagawan ka't arespeto nan kan ka? Babae dayta, iyog mo man ti cellphone mo. Tina, please. Ha? Saan arumbang nga awagam to'y asawak no kasta a day off na? No asino ka man, asawa na daytoy. Id mo ti cellphone. Pasensya kan, Jolene. Agsarita tantulangan dita office. Bye. Unay ka Tina. Kaya't mo tabuungak dayta cellphone mo, ha? Kunakon kat, idi pa'y aluklukwanak, babaero! Sir, agkidawak iti dispensar. Saan arumbang nga imawagak iti day off mo? Uwan nga rod. Aging ga ita. Saan nakpaila nga kasarsarita ni misis ko. Sorry, sir. Bayam, saan kan nga awagan no kas a day off mo? Agyaman hak, Jolene. Ay, when gayam, sir. Ipadpadamag ni manager na sumurot ka ija ekskursyon ti grupo. Ay, wala niya. Ay, kaano da jayan? Inton umay abulan. Biyernes tayo amapan. Domingon ton no agawit tayo. Ag-beach tayo pa'y ngamin. Sige, umayak. Sige, sir. Sikanto ka no ti kasublat ni manager nga ag-drive. I-confirm ko ka ni manager nga umay ka. Sa anak unay ang makabisbisita kada kayo ita, anak ko. Tanakaron nga agsakit ti sikat ko. Maawatak, mama. Madana ka din iti apo. Urayim, mama. Dandanin. Raymer, anya jay nabasak ija Facebook mo, ha? Anya da ita? Adagayang plan-plan nunyo nga ekskursyon. Apay adi mo imbaga kanyak. Love. Saan ka sumurot? Mabalin ka niya pagtungtungan ta da ito eh. Basta, saan ka sumurot? Anya ka diti mapaspasamak kada kayo adwa. Luklukwanak dayta anak yo, mama. Adda babae na nga office mate na. Anya? Remier, Tina, please. Nasken ama-amuan da ter aramidam apanang luklukom kanya. Kunak man no nag-confirm ka sumurot ka ije excursion tayo. Nabayag a plano tayon daytoy. Wan, sir. Talaga akayat ko ti sumurot. Ang, Ngaman niya, sa balitan, sir. Adda ni misis ko. Pagsilosan na amin. Oray social media account ko. Iso timang luklukat. ne. Kunak man no sana selosa ni misis mo. Day tamo ti pagarup ko idi, sir. Saan kami ngamin anagam amo iti personal? No kasta talaga saan ka sumurot? Saanan, sir? Da kayo langan. Asino di imawagan ka? Ni mama. Kita akman? Adtoy, tikol history. Nagbayag kayon anag tungtung?
Anya launa yan tinagsarsaritaan nyo? Tina, pati ka din ni Mama. Nasken amaturog tan. Nga mas pilyam akasarita ni mamam, imbes asyak. Nagmalmalum ka ijay trabahom. Itatadda ka dito'y balay, sa bali pa ilaang atao ti kasaritam. Addaag dito'y remier. Maturugtan, Rabin. Bawal kan nga ang Facebook. Sige, ibawal mo aminan. 1. Tasaan kan ang mapagtalkan. Sa anak ang maturog, basaag amin ti inbox mo. Kitaag no asino dagita naka-phone book dita cellphone mo. Mama, saan na ko na mabalin nga awagan? Aga pa kamin tumanan ka ni Tina. Kumustaan ka laang met. Tanangag ko ngamin, ti panangapanakan ka. Idi na minsan abimbisita akada kayo. Ita, amumun tipod nung nga ugali na. Apay aya, anya laang ng ti pagselselosan na. Diyak mo, Mama. Amin langan, pagsilosan na. Diyak pain mo to'y bagi kita. Kayat na, isulatan ti pagrikusan ti lubong ko. Pagsaritaan nyo day taabanag. Saan arumbang ang malimitaran ti lubong mo gapulaan kan kwa na? Sa anak pa yun ang mabalin nga overtime. Urasan na ti panagawid ko. Basaan na iti cellphone ko. No asino ti kinasaritak. Ken no asino ti nakachat ko. Ay, kaasi kamot anak ko. Apay kasta aklas iti babae, tinasawam. Sayang, tasan kasi murot iti ekskursyon tayo, Remier. Ado, tina mismo. Huwag nga rod, sir. Hanggang mawatan ka, gaputa married ka itan. Adun, ti bawal. Ay, huwag nga rod, sir. Awan sa pa yan Facebook mo. Awanan, sir. Agungat ni misis ko. Kasta ka di. Mala, sana bale. Tada get together tayo iti office. Amumete na promoted ti may sa akatrabahuan tayo. Nasayat no kasta, sir. And you are expected to come. Love, anya ti makunam dito'y restaurant anapananta. Thank you, Han. Very special day to a lugar. Naskan mat nga agdate ta, ah. I love you, Han. Oh, mangantan. Paborito pa'y day to in-order mo, amakan. Siyempre mat, ah. Para iti special a babae iti biyag ko. Love, agpakada ako makan ka. Adda pa panam? Adda ngamin ma-promote a katrabaho. Ket amumatan, adda ti get together mi. Thanksgiving iti office. Mabaling ka di amapanak, love. Saan ka amapan? Sa anak-anapan na ki-excursion idi. Ita, paritan nak. Di mo pirdin day to arabi apa nag-date ta rimel. No kunak saan ka amapan? Saan ka amapan? Adda ni mama, ur-urayin na ka ijay salas. Ayun gayam. Nalipatak maten nga umay. Umay nabuyaan dagiti videos ta idi kasarta. Nabayag daytan. Talon atawon tinapalabas. At dapay lang ti kopyakan ka dagiti a videos. Indilit ko aminan. Anya, taapay. Nagado a babae ijay video. Ay nati na. Kakasinsin ko dagijay. Uray! Office mates ko dagiti daduma. Ay nati na. Anya a klase a panunot ti addakan ka. Panagkunak at kumarkaro ti kinasilosa ni Mrs. ko, Mr. Lonely. Kat ita, jakon amuno anya ti rumbeng nga aramidak. Tuy pagayam mo, Remier. Remier pagayam ko, agyaman iti daytoy apakasaritaam. Natural ti panagimon iti biyag ti agasawa. Ngem dayta ket depende iti sitwasyon. Maliklikan ti panagimon, no ipangpangrunayo ti tunggal maysa. Rumbeng matlaeng nga da respeto, panakaawat, panangipateg, ken panagayat iti tunggal maysa kada kayo. Iti kasta, maliklikan ti panagimon. Ala, ano samlatan ni bakit mo? Ket sapay la ko ma, tadumteng to ti panawen, nga agbalbaliwen, iti kinasilosa na.
Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinge, di tinagan a Raimier. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.